Ni mbulu nakatali na matabiokani na ngoni buli na ngasi ni buli kimni na itumbu-tumbu ni sasya machiko mai na nonta tu channel ngona Itoki Mathematics. Di ko na kurni video membaleta chiko na sequences and series kento to sakla na mata ini video wa madala chiko kina wale kala ka na sigma notation. Go sana via na kuchi kenda tu sara na arithmetic sequence so na video ngo focus waka tamba kinto saranga vena arithmetic sequence ona rede chiko non tu flowchart na sequence ro chiko na kena matangali indo na arithmetic indo na geometric so ni ko na be focus kina vena arithmetic sequence ni taka ni maro taka chiko na taka mathematics bata indo na kambimbi chiko na nomu na emotion ni joy se na maro mo maro taka chiko kakuni udhunru se wabebe kumata bata na bosi ni kulu tukuna na nema 18 the joy of the Lord is your strength so na te boro ko indonga na nona imoka na visinga kede ui ko mudhunru se morarawa me kotele bibi ko na joy na ngau na kwa sara ni kotele bibi ko na joy iko na rida na no mukoko talanga sana la kusum so bambo teni to sember ni to dhuru mana nonto to video ni kwa abe bandi te ki ko maru taka chiko na taka leso ni ko iko na ngerede kena na kokowa na sala chiko batekiko baleta ndona linga ko provide taka chiko na kakedengo sana toko niko chiko na ngoni ko daka bikin ko to reda mande ba basar tu mandana arithmetic sequence do warteki sona textbook na arithmetic sequence o ko talanga sono ngone ba endo bulitu mai as an arithmetic progression o be wartanga ke baleta mo ka kunyo kla lo malenga betani sona textbook ertundu sini bakanga takana bosana sequence na sequence toto watanga na progression betana progression nona wartaka chiko ni sa tumbu chiko se toso chiko ndona number how that number progresses yo kone ertundu bakanga takina na bosongo ikondo reda ngona sona textbook orto bakanga taka chiko na AP na AP ana acronyms ngo kona e ngo la kome na arithmetic kena pingo la kome na progression Indu ngana ka indu sulia warawara na dha na arithmetic sequence indu sarangana ka ngona kango na arithmetic sequence na kena giveaway ndundwa se kena utukuna na kena tarambu o kana common difference iko nduri na arithmetic sequence na geometric sequence iko na klaba binaka na sequence go arithmetic sequence ke baka be kanita kichiko na dha na common difference osa underline taka chiko na bosana difference balita na difference o ko talanga toto batanga na minus geno na symbol na d so na nonto tutarambu na ngone wir making ndo na sequence mata ni kamuda ka ba subtract taka na first two terms ge subtract taka na next two terms ke ureda ni ro toto batana no muanza asaranga na arithmetic sequence e ruchu kuna kana formula ndo suli bata chuko mai wata kana arithmetic sequence wachingo kana rere ngo are ngoro na formulas ndo solito mai ndo wambimbi takichiko mai ndo na formula ngo na yada na term kana mbali ni wirta kan ni ko ndo na sequence ke ubekila na number of terms kama da ke wala tuke kama ndo na ngwe kama na 1 3 5 7 gela ko chiko na sequence ngo ke ubina kata ndo na term ilo mongo ndo na number ilo mongo ngo na kana formula kana mbali ni formula ngo na term betana individual entries kona numbers ngo na dhani numbers ngo na terms kena mbali ke ubia kila indua nga ilo mango ona bina kata na term yo ke baka ke add digir to ketengo kamanda ngo na first four terms 1 2 3 4 ke ubia add digir to ketengo au rede chuk manda ngo na 1 3 5 kena 7 ke add digir to ketengo 16 yo kamanda ke andona rautu na term sandona ba odo tasaranga mona add digir to ketengo ngo na kena formula na summation formula okay I've got good news ngo ni tugu vinango na formula ngo iko na sini krem taka na matini tu na provide taka biko na formula ngo ko na provide taka na ngone kenen duda kana na bitarungi na soli chiko kina na formula ngo okay ndu tu na usu tu ni formula ngo o iko rawanga nyo bakanga taka na formula ngo ke obaka sama taka ndona boengo ndona boenga mesasa ngo na boengo oi kona baka sama taki den toro au sini bekela na den la baka wambu tandona fullback ni lo to kando fullback ni bicho den rawanga kendo gitu tu ne tim ni suwa dondona second bandombula do gitu tu ne tim ni mars den balinando
ke 200 meters kona Coca-Cola Games den turangani keli so den veriti na den nga tu yan sasa go iko wakasama te kwa na tamata ngo ko nangerani udhuru bena fomo kena bali ni chiko na den iko nangerani dhaka bena fomo ngo na bali reda na fomo reda ngo tukina na D tukina na A tukina na N areda ngo no den listar na fomo tukina na D tukina na A tukina na N enike areda so ni ko revidian mi chiko den kona boengo iko nangerani activate taka na fomo ngo aset ona ke ba madal reda na D sa suli rautu reda ngona D and a common difference ko chiko idango na ngona to nange taka ban example ona nge warta ka biku na A ya na matai sarangan ni namba reda ngona sequence suli tungo na daba na matai ni namba no mo matai ni namba na daba na wane sarangan mo A bakangan alphabet A B C D na A sarangan mo matai ni namba na N ngo nge bata wena taro ke tugno mo kwa find the fifth term sarangan mo N na 5 find the sixth term num N na 6 bata utu wena taro ana mbale ni den yo berni to na toso juga ni endo talanga no form la ube warta ka bekende tuwe endo na form la yanga to kai bata ngo kena rere ngo na non tutu special form la o sa ambite tu kwa na summation form la yo pachi ngore N over 2 A plus L o sa ba dana chiko ngona L ngona last term ona ge warta ka bikon example betu wina kata mesember ni tu dak example au sianga talibia bunia talibi kim dondona ka au bika wina kata mesinga ni saranga na kake menda tungela ko chungo no tu flowchart kenan bale na ngona ke di kurede nga kinana arithmetic sequence ngo saranga na kamu kinda tu la ko mandida ke na daba na arithmetic sequence ko tala also known as arithmetic progression so ka kunyo lo malanga na ngono rede kina wasana progression o conduce chunga na arithmetic sequence kan karua na arithmetic sequence chiko na common difference kana mbali ya bute ki chiko mena daba na minus kongo minus difference means subtraction so iko minus o cha sangi chiko da rono na formula ngo kunyo kremtak iko redanga na taro ke la ko mekina na term ke la ko mekina na same mu chiko da so chi sona synonyms sona bosa kondo tukun mena sam ke tukun meka total total se find da go na kena formula ge indonga na buenga mesa sa kenda tu sa kela chiko na formula ngo rawanga ni daka ke chiko den kenda tu nange bangare ko kena bale na bingo na ke di ko approach ta kan na problem bangare den juga azete nge kona special formula ngo okay bidanga na tips le ubina kata mena mo waritak sember ni nda tu na ngole sara ni bena ken example okay ikorre na sequence tulu na nguni sala rani warte kina weekenda o sambite chungoro sono na rani wante kemena formula okay na formula ke bango t n equal to 3 na rada na formula kana malambale ni solitu me bango na formula matai ni kama da kaba you just need 3 terms ana kama da kaba you always need 3 numbers bala tamay na 3 numbers ngo iko na rani subtract kama na ngo ke tn kama na ni n equal to 1 ikumbita na 1 mena formula una bita na 1 ike kembali na nungu first term t1 umbita ngai ke 3 multiplied by 1 equal to 3 bita n equal to 2 una nga chikina na n ikona bitikina na 2 so the second term will be 3 multiplied by 2 3 2 zabid 6 hareda sa rakaptal ken ka tolu t3 bita talika 3 multiplied by that 3 is equal to that 9 hareda nangona saba kinango iko sangi 2 1 2 2 1 2 bango reda ona bola bango dak kana bal ana 3 6 9 angela ko chiko hareda so sonongona nangona ndo design takina na taror tondo sulinga mena formula na nonda tu takete ko melo ribango reda we want to see numbers iko be reda na numbers so orton exam ne siguna rede sonongona orton bita mena formula so ando na kena baritaki kena karua sonongona ngondo lenga kino kenda na ngoni tau ke mbaleta kenda ndo seba kana wood problem blete ni sianga ni nonda tu na bosa babalang so iko monang kasengasi ortur ni talo reda ngona mbulen don tal kama nga otson ya kondo tirin mata ini singa John
runs runs 20 say 200 meters ko mateni singa da vivivo ko 200 meters mateni singa karoni singa ngona first day. Second day John runs 250 meters toro ko lako chuna tal nongo. Third day John runs with 300 meters areda orto nambulia maindo natalano se dava saramanda natalano yuko na nomo itavi motor mai na vosa va English yuko mombitanga maindo na sequence wangu kena malimbali ko nandro intanga na bracket dava na mateni singa John edidi bebida ronan rona mita yuko areda orto nambulia maindo natalano rani vili new don tamata rani vili new tumena koro e tarako e endonan rona new mateni singa karoni singa widanan rona new se rani natal no ko deposit takanang bangi $500 cha karoni singa $600 are natal no davanga orto mbulia mai oi komo convert takanatal no ya mendona sequence wangu wangu redo 200 davana karoni singa 250 davana katuli singa tunan raw angelako are Geindua Kongo kona na namba wana ndo tali takana taru orto sa sulitu ngamai sa sulitu ngamai na namba wango ni sulitu mai wango na namba asa matata saranga balate indu chukona ina kini kango na thaba kenda tu kune chukona arithmetic sequence indu ngana kena tarambu oko edaba oko e common difference we need to subtract so nango nela ko mai kina wango we have to subtract Okay, reda kona common difference. Ori, reda na ngona iko subtract kina, no mo common difference. Na kena ki iko mo subtract any two consecutive terms. Sin you subtract tunga valilia. To taka manda ko reda ngo kona 369 Okay, taka mai no mo chiko new subtract o kona second term minus the first term. Ndo wole chiko mango na mathematics. Ngo so na language mo mbiteke, mbeta mo kunyo kinroa. Iko nala kona form 7 indo one take value kenda sindo bosa nindo tukuni me bango reda ke umbita na wala 3 6 9 bine kachinga itulu na ngoni ko subtract o kena karua ndo ada ni mets ngo kona matai kento sambite tu na an ko kena taraba ngo ndo ada na an plus 1 erndo wakataka chikona an plus 1 the next se kona bosa ngo two consecutive terms na consecutive terms nindua an odi kotarawa an plus 1 kena bolo iba mathematics se uring tukuna kenda tu chungo namba ki 2020 ke 2020 ngo dava nungu an plus 1 2021 ngu torawa obambuta so bikim do kamanda ki ko under 18 chukumbango ki o under 18 dava nungu an plus 1 na 19 na next ni tukuni me bango the next term and the other na mathematics na an plus 1 kuni mula daba okay tuli sutali okay redango subtract any two consecutive terms kan balang balik ke ube bangara na common difference bekango ya ana toto wata na d is equal to 6 minus 3 damna 6 minus 3 nungo ansai 3 toro ocha da capital ko ken taraba damna 9 minus 6 d is equal to 9 minus 6 daba nungo ansa talangai 3 are so ngo confirm taka ni ko na arithmetic sequence iko reda na arithmetic sequence means you subtract kembali rona term redi kango redango d kongo minus te kango the next term so to taka kango d equal to daba 250 minus 200 daba na 250 minus 200 50 la kapitali rona rua toso na linga mo met toso nga next two pairs ko chiku sandongo me mona chiku ko mbali 300 minus 250 daw nungu ansa wakandua go arithmetic sequence betani tutu batana non difference the common difference is the same ke redi kango torna rona mata ni pena dab na 3 minus dab 1 d equal to dab 3 minus 1 dab no ansa 3 minus 1 evida 2 torta ndona pea wada ko ken garo 5 minus 3 5 minus 3 equal to 2 fakaptalin 2 7 minus 5 iko reda eda nor two difference tutu wata na ngoni ko subtract taka two consecutive terms na two consecutive terms
tuguni chiko ni rona terms ro vir tartara kuni rere baka na sini positive reda ngo ke ubire ni ngo bigundo bada baka dona sequence e batungo kamandanga 17 kongo 12 kongo 7 lako chiko sono ngono iko na subtract ike to da kamandi ke reda ngo d is equal to 12 minus 17 numu common difference ke negative 5 areda total d equal to 7 minus 12 numu d talanga negative 5 so we warta ka chikubi kenda tuni ko numu subtraction sono ngono na positive me ba karto na tool example ngo difference 3 positive 50 positive 2 era ni positive era talanga ni era talanga ni negative waka ko na sequence ko asete matata ayo to sana borongol le basaranga ni ngona na nondo tu matai saranga ni example Edango lakotu may na 2016 reda na taro an arithmetic sequence is defined as that nadabango aredango ko tugunu chiku lakotu may wada ko lakotu may ba formula nangona lako may kina ba formula matay ni kamo dakaba oi ko modakaba orto na first three terms nga kembali ona dakaba ngona n equal to 1 redango n equal to 1 dakaba na n equal to 2 dakaba talana n equal to 3 Ikuran imbita nga bena formula. Kembali kumbita bena formula ngo retango tn na bununga chiku na n bita kina na 1. Kembali na 1 na dhomba ike dhomba tali kina 1. Kembali ngo na t1 is equal to 5 times 1. So nungu first term taba na 5 ones 5. Mode? Areda? Okay, lako bena n equal to 2. Toto bata chunga bita chunga bena formula ngo. Susumita kana 2. Tor na 2 bita kana 2 bita kana 2. Tor So T2 is equal to 5 times 2. T2 is equal to 10. Okay, point 2. Ako na nung katul 3. Torna 3 bitiga. Uno chuka na n bitiga na 3. Ako T3 equal to 5 times 3. So T3 is equal to 15. Nangon sa chuka na nung terms go. Wala sa nung break nung 5, 10, 15. Yan nanong datu takete may sequence. Mendo na sequence lore. Nangono bango sange da rumbi saran mo subtraction. Any two terms, you know mo chuko the next term may minus taka kongo. Kito taka nungu matay to test ikwa. So kongo minus tikango 10 minus 5. Dava na 10 minus 5. Okay, 5 to taka talin total taka bi kongo. This one minus this one So 15 minus 10 dava na 15 minus 10. 15 minus 10 5 tal. Arida? So dava na no common difference. Iko rin tuginiki. Wana navu. Ya. Arida kena raw. Okay, to taka talento. Okay, redango ndo la komena 2013 Rede ko la komena 2013. Which of the following is an arithmetic progression? Arida. Dan ang bakin na sequence. Dan ang bakin gorto sangito na progression. Ndo chuko na ka ko tukunich ko. Au na kilangan indo na ka arithmetic ke subtract. Ke subtract me tutuwat. Au redango dama na 12 minus 3. Dama na 12 minus 3. Yuk saran yo daka tangan mo bakasame. Dama na 12 minus 3. Wida. 9. Redango ge 48 talito. Dama na 48 minus 12. 36. Yuk saran da sa sinratungan ni A. Ito na x squared. Kaya subtract taka na x squared minus x. Kaya na x cubed minus x squared. Isiniraw ba metsa. Au sa tungo chukong beter tu sinindir tu kay bata. Or tu ndui kay kembal sinraw tu na subtraction iki. Toda ka bata lindongo. Wadabango. Negative 1/3 minus 2/3. Negative 1/3 minus 2/3 be negative 1. 1/6 minus 1/3. Tahu nunggu answer. 1/6 minus 1/3. Iyo kota lang abid. Iyo be half. Reda rubi dalati. Kena balen na be answer sartungango. Okay, to proof taka. Numuchiko. Ikor nilili subutan na mo video ni logs. Nyo subtract na logs o kwa ito batanga na divide. Iwak samta. Kaya ba chungore ngo. Log 4 minus log 2. Ano mo chigo non tulaw ni mets ni minus o kwa ito batanga na da. 4 divide by 2. Li subutan no mo video ni logs Na video ni logs o sa taka buchi bikimdo. Nyo subtract o kwa ito batanga na divide. Are da nayangan nindo tu ya buchi kon algebra. Evi tangka itu nanonda tu lesson so na logs na factorization ni kuna rida ko iduru chikinilom
Okay, ngo davana 4 divided by 2 nungu answer ay log 2. Mode okay, testa katalindo davana 8 and 4. Log 8 minus log 4 na 8 minus ito to batanga na divide 8 divided by 4. 8 divided by 4 with 2. Mode ito ngo rur to bat. Okay, to katalindo me confirm tangang davana 16 and 8. Log 16 minus log 8 ito to batanga log of 16 divided by 8. Ito to batanga na log 2. So orto kita ngo common difference. So da borren tukun. Common difference ngo nungu answer. Kona bingo. Asete? Okay, to da kapitalindo. Okay, redango la comment 2015 tukun ibango the first 4 terms of an arithmetic sequence is given. Kembali to sa tukun raw to ni sa arithmetic sequence. So nunu mo chiko nondo to ka. Calculate the sixth term. Nunu chiko ko sixth term. Nunu chiko nondo to formula le stale o ko tukun chiko na na term. Kembali ngono formula o na bakanga takoy. The term formula, sendo tunto na nth. So no nortundo winakata chiko na nth formula. Tutu wata chunga na term. Le stale ke okay. Nondo to term, nunu chiko na term. So kanon la ka ba ona bangare den. Matai na difference tora manda mai liu difference. Okay, tora ngai rua. Subtract na, ikurin tora 6 minus 2 se 10 minus 6 se 14. Taka banga bandua. Betul to sa confirm taka main arithmetic sequence, So na taka banga na matai, so 6 minus 2, davana 6 minus 2. 6 minus 2 na vida. Vida na 6 minus 2. 6 minus 2 vida, 4. Set? Yan nunggu di. Harida? Okay, davana mu first term na A. Davana mu first term na A. Kona matai sarani namba. Right, no first number na A. No chuko kenda tu nondo tu job to banga ready. To banga den. Labi ngona kete to banga den chuko. Sama te kongo. D na 6, D na 4. Dama nunggu A. A na 2 and 6 term. Orto satu ko namay. 6 term, that means my n is equal to that. N is equal to 6. Hari na? Nangona sa andang bikin no den ni ko sanggela ko na formula. Na formula na provide te kitu ko na formula ngo an equal to a plus n minus 1 d. Na formula ngo na solito. Kuni lenga taka. Na formula ngo na solito. Iko na buna nga chika na n ngo bitikin na 6. So a n equal to 6. Tama ngo a na 2 bitikin na 2. Tama ngo n is 6. So 6 minus 1 multiplied by tama ngo d. Ngo d na 4. Ike kono tukuna ko lesson ni topic raw mbletike na calculate sara ni darumbike fakaba kita ngona calculate mbleta nga so weekend tu sini wa calculate ona la ko na steps ke ngo num chiko rongo ro times ko na n minus 1 go multiply chiko na d so ngona 2 davana 6 minus 1 6 minus 1 na 5 multiplied by 4 so ngona 2 davana 5 times 4 5 times 4 is 20. So that nunggu answer. Nunggu answer 22. And mo final answer. Rata kana roro. It's very easy. Okay. Nunu mo chungo. Nangono iko start tali mendo talataru. Wadon bari den tali. Wadon bari den. Nungu chungo. Nungu di. Okay. Nungu di ke bida. Di toto bat chunga na 4. Nungu A na sini bisau. Dam nungu A. Nungu A na 2. Nungu N nga. Ko tuguni kena dapa. Rona ka indu chike. Dama nunggu n ke. Nunggu n ke bida. 10. Nunggu n ke sa 10. Because 10 terms. Dota lang naka. It's looking for the sum. Iko reda na indu. Kembal na viso talaga numu formula. Numu chiko numu sum formula. Dama numu sum formula. Go. Kona formula go. Indo na term. Indo na sum. So iko na baka ngata ka na formula go. Kuni baka usa tuguna. Na formula na provide taki. So iko lako bola na formula. Bola mantang na formula. Ngo bacu ngo kena form n of 2a 2a plus n minus 1 d ge close ta kana bracket. So bola ra mantang na formula. Na kau ku sange ta ka sange turiden substitute lo mini formula. Kang ota ka ko turir tu ketana nambang om bicir tu mantang malu lo. Kembal na n ngo odi 10 bicikin na 10. Kembal na n ngo sana ta 10 over 2 2 dama nunggu a na 2 plus dama na n
n na 10 minus 1 dola bata na d na 4 iko reda sababu li dikem do chikon dona skill na wingu na kede iko substitute takan dona number to boleh mombite kina na bracket eda na dingo ombi chikon dona bracket torawa oke itu salah ko lako taba s10 ke lako ke 10 divided by 2 5 taba na 2 times 2 4 10 minus 1 9 multiplied by 4 eda basic sarto iko lang tahu oke s10 ke lako piti tungana 5 4 9 zebida 36 4 9 36 set so num s10 5 bracket damna 36 berarti na bed mes bracket me ada kaili 36 plus 4 bida 40 so num final answer bida 40 multiplied by 5 bida 200 oh cok mati sartungan dona tarung arena atorro untuk tali tarana tarun na wana sulit tumikin na sequence na sequence itu watatu kita takap talento kina tarong ko la komena 2013 au maru takatala wali una tarong on belata nada eta na sequence suli rau tumai ken karua sa suli tal tunga menada orto sa tungunu tumai ni arithmetic sequence so kento bakanga re dabe tu batanga ki kona taron nambakina bakia 6 term 10 terms so kento dental wala tal den di n tu bangari den cuma so mata ini kamu tak ko turangan di minus tangan do berawe so 11 minus 16 so kita kamu 11 minus 16 wida kona bebe negative cuke nangon ko nada ka kina na belung kona 11 minus 16 numu ansa wida negative 5 aset 11 minus 16 negative 5 set okay turna minus 5 anu mudi mudi minus 5 dapat numu nama tay sarangan ini nama na 16 numu n na 6 term so numu n ya 6 so ikom bite na formula okay go na biso wala ina nunggu symbol so no nor tuntu pantang na tn tutu bata cunga a plus n minus 1 multiplied by d au bebe so taka cunga beta mo kunyo riri ko so rere so na formula sa tuntu pantang na t so pantang mandike na t so lako bikin na numu 6 lako bunanga chicken na n 6 first term is 16 a 16 plus dapat numu n 6 minus 1 dapat numu d negative 5 set okay tosok so t6 equal to bida 16 plus 6 minus 1 bida 5 kaya lako talo bikango dapat negative 5 set iyo na takabong kompetengo in brackets lako tali so t6 16 dapat na 5 multiplied by negative 5 iko rin bitang iyo plus dapat mo ibitang ko negative 25 5 5 is a negative 25 set so t6 bida equal to negative 9 what chok set ya arin toro tu sada kapitali ko tarapa okay wala numudian torta numudian wala numudian d a n okay na d a na sini bisa na negative 5 cunga eda ke numu a 16 cunga ko nga na bisa na numu n ke sada how many terms right ko 10 terms numu n go kan karua sabi so tala nunggu formula nunggu formula sa sini term formula ko sa sum formula so wala yo ba matote ki como wala chunga ko n over 2 wala chunga na bracket 2a plus na n minus 1 multiplied by d ngayon total ka na square bracket umuchiko kuni krem taka na formula ngo kuni rere baka mandanga na formula ngo na solito na kanga na sindran takaba wi ko na calculator na numu wato kaya numu bangarai den chiko kento tu bangarai den chiko na ngona nga sa chikino den ni kusana ngere ni taka na formula okay tu sati kumbimbe ni lama numu n wida numu n 10 watal nga sana dapat 10 over 2 okay numu chukna bracket yuk sawaran bitikin ngona a into dapat 16 n is 10 minus 1 get multiplied by dapat multiplied by negative 5
Iko reda na skills on bite chiko. Na we ngona keda on bite kina na dingo bracket. Ingo on bite chiko na bracket. Okay, lako S10 davana 10 divided by 2. 10 divided by 2 na 5, davana 16 times 2. 16 times 2 is 32. 10 minus 1 kwe 9. 9 multiplied by negative 5. Lako may S10 tos tunga may mamalua. 32, okay. Lakabango 9 times negative 5. Kwe daba? Kwe minus 45. Negative 45, Siku bita plus negative 45. Kwe tuto bata chukma. Nangoni ko dakabikin na 32 plus negative 45. Daba num answer. Num answer negative 13. Iyo. Nabali, already so bikim do so nangoni buko sa kindabta. Ge multiply te kirungu. Negative 13 times 5. 1 and now. Num answer bita. Negative 65. Kim do so nangoni buko sa ngembo rede tu. Pamina tanak kaluna num dombul. Okay, reda mandana nondo tu example. Tu reda mandana buno tu sa lako bochiko. Iko reda. Naka wana na bukina nakango. Naka kede ngore nita kam na kalkulita. Eu sini ndundun tale mo. Kiko sini trust taka no mo algebra. Suli ebe na kalkulita me daka kede na job. Oi ko numu itabi nga nangona ngai kusa kuniden. Turiden bichur tu kede chikunom. Turungango bitirum. Ke kalkulita. Eu daka bangango beti sindo na kalkulita itu veu. Bete moroni warta ka bikim do eta na kena daka. Wata laki nong. Reda ngona den. Turiden nga bitirum. Wasar tu nga na veu kan, Okay, to daka mandango indona example. Au bina kata meo bete mo waru tekiku. Mendona example, sini solitu me nakango. To daka mandendona example, me baka mertu na word problem. Kala ko tunu juga, me solitu nga me wa paragraph sendona word problem. So nga na sentence to sulime. Kende tu mengi convert taka. To daka manda, Okay. Edan go la ko tu mena 2017. Boy. So ngendo reda nga na tarwa ngo sabe luzu sartu. Kako bando reda. Iko nakanga mo daka ba. Kende tu mathematician. Iko mo baka mo kala baka me ndretanga na numu na matamu. Senu mo tensa na numbers, Reda ngo. A boy saved money over a period of 60 weeks. Ko nga utukun juga. He saved how many? 5 cents in week 1. Kembal reda ngo. Week 1 iksambit saranga 5 cents. Areda? Kunin lang kataka. 5 cents in week 1. Week 2 10 cents in week 2. 10 cents in week 2. Week 3 15 cents in week 3. Sulit tal morto na. Week 4 20 cents in week 4. Areda? Iko reda na kenan do India. Reda ni sulitu me bango babalangi. Uiko convert tak. Nakanga mo daka uiko paraphrase from English. Numuchiko. Beti sini nonto uswaling. Go na common denominator na maths. Kenda tu bisu taka ba maths. Kembali kanga mo daka ba nakakede bulitu me bango ikumbita nga bango. Okay, nangona nga salami kay kung test. Okay, daka manta, daka na 10 minus 5. Yuk sa rin kalatungur, 10 minus 5 with 5. 15 minus 10, 5. Mode go na arithmetic sequence. Beti ni ko daka manta nga numu difference. 10 minus 5. Numu answer with 5. Yuk ko daka na 15 minus 10, numu answer 5. 20 minus 15, numu answer with 5. So go confirm tak, go na arithmetic sequence. Arit. Angge tun saramo ka nada pasar na kakotarung chung. Tarang mo ko, how much did he save in the week 19? Kembali ngo na matay karua katulu kaba o ko be kila nada be ko save takana kachin ka dionisi. La ko may bidyan no mo chiko. Kento sa bangari ko na second me ba mate, den bali nando, mai. Daw nungu di na 5. Daw na matay sarangani namba, ke ore dango, daw na matay sarango ko na matay. 5. Reda? Nunggu difference 5 nunggu A. Okay, na N? Nunggu N na 19. Mo dicho? Reda? Ala ko sarami kay sambi numu formula. Okay, T formula. Lako A plus N minus 1 multiplied by D. Numu chuk na formula ngo yuko sindondo numu krem tak. Oko nange suli ngabiku. Bisa na values. Daw nuntu values. Na N na 19. So A 5 plus 19 minus 1 D 19 minus 1 D dapat nunggu difference talai 5 so 5 plus dapat nunggu 19 minus 1 18 multiplied by 5 Wida
40, 90. Goto tanga 5 plus 90. Sungguh answer bida. 95. Mau dicok. Arida? Ko tuguna talea nakakete ngorin taka na calculate. Igora rani bakabeo kentaka. Gai tuguna tali ke nada bangoka. Nada tukun. Calculate daba. Total ya sarana muki value. Total amount. Na kena songo ni ndonaka. Total amount. Kembali ni ko songo na ya. Igona wantaka na formula ni daba. Right na sum formula. Over daba. 60. Ko tugno ko 60 wis. Kembali ka mo daga ba igota lakaptala na den. Mai to bolay den tali. Dama nunggu difference 5. Nunggu A 5. Dama nunggu N. Numu N bida. Numu N is going to be 60. Toro. Numu N is 60. Boleh na formula. Sn N over 2 2A plus N minus 1 multiplied by D. Pada. Set. Mai. Bikin na N 60. 60 over 2. 2 multiplied by 5. Na N is 60, 60 minus 1 multiplied by D, nunggu D talangai 5. Dapat na 60 divided by 2, 30, 5 2 is 10, plus 60 minus 1 bida, 59, 59, 59 multiplied by 5. Go equal to 30, 10, plus 59 by 5 is 295. Right, go na get total what 30, 295 plus 10 with 305 305. Okay, retang go la ko may nambag sa which retang na 2019 tang ta kichi ko alipat okele ro save ta kichi ko da $10 in the first week matani singa se matani madaw $30 in the second week, $50 in the third week, $70 in the fourth week, and so on in an arithmetic sequence. Nangon nangay ko rin na convert sari ko mga memets. Start roto na 10, tarapa may na daw. 30, tarapa mo 50, tarapa mo daw. 70, lako-lako chiko, anong sequence. Asyete? Okay, gitarong orto, how long? Ni tukunika how long? Iksa kelas rangaya na kumkumunya. Orto na takaba chiko, menon orto kumkumuni me save takadaba. 81,000. Kembali na sum formula. Ito sum. Retengo 10 liti. Kembali mo songgo na keda na ilabo kedengo. May songgo na may ibig. 81,000. So we talking about the sum formula. So nakamoda ka ba? Iko wala man na numudyan. Matay man na numudyan. Okay, D. Okay. Tama nunggu D. Subtract. Lako. Taka ba ngayon doa. 30 minus 10. 30 minus 10 ibig. 30 minus 10 is 20. Gono nunggu D. So nunggu D 20. Dapat na matay ni ka, matay serangan ni namang na 10, bita na 10. Na N, ortu sa retengo, kenda tu bangkara chiko how long? Ortu binakate chiko na, ebida na madaw. Ebida na madaw, kenda tu nangera. Kembal, kenda tu bangkari N iki. Na N sini solitu. Arda nandun yang bangun ni 2019, ortu ngi sin suli bikin tu na N. But, ortu sulitu may bikin tu na kena total. Kembal ko na summation total, ebida. $81,000. $81,000. Sa sulitu may na kena bil. Okay, kau sana da ka bango, sana ngimbita na kena formula, Kata na kena formula. Sn equal to that. N over 2, 2A plus N minus 1 D, Kata ngo, Okay, go. Kata na kena formula ko. Na summation mo. Na 81,000 sa sulitu ko na Sn ko. Kosa sulitu 81,000. Ako nambite ke 81,000. 81,000. Nunggu N over garage ko. N over 2. Kuntare N. Kuha nga na A. Bitikin na A na A bida. Daw na value ni A. Kuha na first one sarang. Numu A 10. Bitikan na 10. Buh. 10 plus na N ni kuha garage ko. N minus 1. Bita na mudi. Daw na mudi. Numudi 20. Go. Harga? Okay, 81,000. Nako, 81,000 equal to N over 2. Okay, 2 times 10 ibida. 20. N minus 1. Okay, K. Letango. Na K iko rin expand. Expand ta kamay. 20 lako ike, 20 lako na 1. So 20 times N ibida. 20N
20 times negative 1 edap, negative 20. Harida, iko expand ika. Okay, ngono